Bathikiriria nikora kumukethia muno thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Niyo mbetagwa Pastor Mutembei kuma Tharaka Nithi County, bantu betagwa Chuka Kiereni. Nimenda kumuretera injiri niguku TV yetu twendete muno, TV yetu ya weru. Nimenda kwaria uboro konie kwamukira kiama. How to receive a miracle kana kwamukira kiama. Nimenda kuthoma thiini wa mbuku ya Joana 6. Nyuma ya mantu jau Jesho aleta Galili, aleta na arutwa bake antu etagwa Tiberi. Antu bareja baina mpala. Jesho arauga bakare nthi bare. Mandiko marearia mantu makonie Jesho na antu bara bamuthingatite. Mandiko maruga Jesho ni etire antu agwetwa Tiberia. Antu agwetwa Tiberia. Ndene ya Joana 6. Jesho ategera antu arona baina mpara kana ibauti. Jesho alera antu kaleni nthebure. Nonto Jesho atendaga antu baina mpara. Na Jesho atendaga muntu auti. Eura ni thuku nonto wana Jesho na menya muntu auti atomba kuthikira injiri. Jesho akinya antu agwetwa Tiberia ni arire arutwa ila ni antu bekara ndebare. Mandiko maruga Jesho aleta arutwa arabauria atiri antu bagaruta iloko kole muruto mwe wa Jesho augira na shiringi 200. Lakini muruto wao era Jesho beshaini nini muno itomba kwegania migate ya kuliwa ne kirende kingeta giki. Mandiko maruga atiri kwali na kaeje kamwe kali na migate 5 na chamaki 2. Kaeje kaka kala lunga na migate 5 na chamaki 2. Jesho arelanto ekala nilubule into igwesha leo ni mokoba arutwa bambiriria kunegena bakiulege tukale migate 5 atia na chamaki 2. Wapendwa migate 5 ya kaeje kule wetu chuka tugeta kabeshe nuko imagine migate 5 ya kabeshe mandiko ni mauga alume malingiri 5 akamata tarikaga no Jesho era arutwa atiri ila ndo mekalenthi mare na mabae arutwa bambiria kuthangania kana bambiria kwaga gwitikia migate ya kabeshe ile mubuko migate 5 na samaki 2 alume ngiri 5 aka matatarikaga makale atia makariga ni atiri Jesho nuwa mwene shiama anto mekarande akamekarande ningona bole akamekarite nthi na ciana ciao magi ciana gionkaga meterere ati Jesho amanenga megate maria endelea Jesho achire ela rutwa nchonia mwale lainia toboele megate 5 na samaki 2 anto male arutwa mambiliria kuleta thina mamwila Jesho netukelago gato chonora omuthi nugo tuchonora antu agima mangibota kule migate 5 ate na samaki 2. Jesho natundanganya kokwenda kutwaibisha ningona muntu ta Petro agite witikio Petro akiona ni makuthaba migate 5 ya kabeshi na samaki 2 ni chanto makolea Jesho amerayuni mara na mabaye mandiko ni magwatire kana kaka kagileta migate una chamaki Jesho akeboera Jesho aboera akela rutolete nige kabotu ekile migate ke kaboge giretwa muntu gutwa Petro le akiugari ni onde chambo munde Petro akiura akebida arutwa makiura kogete kwa arutwa nini no tulimona kana mama kekene ke chambo kiantu akimama kiria chamaki 2 na migate 5 makariga ni rwa Jesho ainoboti
Lile Jeshu aboere akina igaba umbere. Lile muruto wa mbere weto kwa Pilipu wale mwinyivya oshire mugato kiba akina nganira arutokola mebithete makembe ya 11 kwa omwe anto makebe wa megate makiria na samaki makiba na igitigara ikabwe 12 ndikereretie Jeshu agondo akuga gutikia makionekire ndire megate yale mubuko kia makionekire megate acha ngerani cha Jeshu gutikia mawona nginya endeleo getikia Jeshu na endeleo getikia pazo wako kubunjageria nile akabo yake amakionekane kole ando matete getia tungatiri ona kena kwa kanyombe ya milioni atebila mbesha kanidhani boero atekaiwe ona kiza manto make arudage bidete otebota kufaulu otina ndugata yanga iba kubene ono kwana kukwena abunje mange amba wabata kubila mubunjo akungiricha kukebao akuranga yakoro munengera onune mweyi netuishi kule abunje male kumate mama lakini mubunja mwetorele maguta ni ngai aenoboti wakwalia shugo na ikinaonekana wabau totika kwebithaga netu kutamwela metu netu ilaga mapasa metu netu ilaga atungatiri metu tukameraga nuntu kiama gikoneka bindiria ukaboerwa mathabaoni megateno etongerereka ele mubukonu akabeshe one tongerereka na umushe kwa makabeshe negato akabeshe yaongerekire lile ya chilengerani cha mwathani okona kiama ndilo ntoleo kwenda kurutha okaunenga ni njani cha mwathani ete kumakaniwa na mbeca ciegana ete kumakaniwa na kithomo kiriko ete kumakaniwa na ndigicie kana nilio kenyivia ochawile Jeshu niyo ntebotantine nilio ntugugera giokabua mwali ondikereretie benilio ketikia mwathani muthenyo nilio milango ya kweka ekabingoka nthaka ondikereretie no kuona wena vinya no kuona wena kithomo otumba kuona kiama thini wa mutorero waku ote mushuku wa Jeshu ote mushuku wa pasta akuboera nikendo nogia na muchimwega ndekaire nyingi nigura na muntu nathio na mwarera njarani akauga ne athomire wene ndinjito akagula akenukia ikithira mwari umwe matiganire tamange kanithani kwa muthaka aina PhD ne muntu muthomu ungi nake mwareno ni muthomu ona matikwenda maboya nimenda mautha mauntu maunu tumainambia mathi kwa ndici magwatithanua nyume ya chumia ithatu mbara muntu muka atakwenda kuruga muntu murume atakwenda kuruga nyomba yake mbara no ndoke ando mama mateta Jeshu moni nembeca ciao na ithomo ciao okenda gutoria thini wa mutorera waku no nginya wete Jeshu na no nginya onenkanire njalani ciake jaja cia Jeshu ili roboti anto malire megate na chamaki ciatigara ikabe 12 no ntone ciakira njalani cia Jeshu gotikia mawona kema kire njalani cia Jeshu kema kire njalani cia mutungatiri waku kiama kilenjarani cia thinjiri ngai ona wanasiasa mutishona thini wa mbunge mutitite Jeshu nokona kabasa kauona kanau ntolani kateira tu kabasa kauona kana shuti athirire keka girego tire kaita kaleta kunene ng'ombe kauga kuboya bwenda gabo kubua nondo kaina maguta keturiretwa ni mwathani olote weru taithiria wone antu mama niria Jeshu amerire era arutwa ningwena antu mare arutwa kama mbia kulalamika nuntu matenda guruta mbeca ciao muruto muno augire anaciriki magana mairi nawe ali mupole tu eta kwa Pilipu arutwa mama ngimana mbeca ukona muruto akiambata mubuku egwa kana ciake gaikwenda kuma ati garuti antu mare ngoga mwathani akumwe
otumba kulathimwa ole muntu angoga na njesho ni ashe aruto mangene mangoga wana kanithani twina nto mangoga wana ntora ni twina nto mangoga na muntu angoga tekalathimwa ugatura na ngoga ciaku kole muntu thikereretie aina into augaga bile kanithani atienda kubira nekenete kale wa ni anto kanithani ukarathimwa lukabire into cia kanithani onokegua nendiko wendagia onokegua nengoko bila matumbe tena ndona anto magireta matumbe kanithani na mbere anto marathima kwa muno ndona anto makibira nginya mianga nduko ino cia thierebo anto magire ngoga makiro ni pasare teni into cia kanithani matienda ite kale wa ni anto abunge ngabana ana siasa no ankinya muche kanithani nikenda tumuboera nikenda mantu menu mekale wega mwathi siasa ni motena njesho mukathe na muno thikiriria ni mwe thikiriretie mane kuni magwatire benderia njesho agakwigirira njara benderia mutungatiri akwigirira njara benderia kuluma kanitha makuboera au ni mirango yakwe kabingokera Petro antoma mama area chatikari kabwe 12 Petro na alumwa kula ya kuruta tatika ona bo Petro aruga Petro eukia mekate abitha nyakini na unyuma abitha nekende nukiria muka njesho agwa kule muntu abitha mekate no bukuwiri kabwe 12 lakini kabwe mugetebo Petro ne ate athura njesho mwa Petro weo no weo ina mekate mo bithete au no Petro athurire na kina shoka thinu ambuki ya Luka itano kwambiririe mwe Petro athula na no aregeta gutekera kabeje garuta Petro angalia lonjeni renge gutega au ganjejo atisheni embiche gutega thinu wa Luka itano kwambiririe mwe Petro angalia lonjeni renge nondo ni aje gutega muno mane kone magwatere Petro atega utukumugima atambata tugeta kamunyui kachamake kala kanini muno aina umubulu agitega njecho no dunia mwendete njecho athiko chwa Petro ringi njecho athirete gururi aronje njecho auga era Petro auga era nkomene gucina ngoma ishingi yani Petro muruto wa njecho ni arekire guruta kabichi garuta ntomarea achoka owe mwene mwamba mwei ukiamegate abitha ero njecho tabia mbaya tabia ndoku angalia renge mubulu ngotaka chamaki no dunia chegotaka muno ame njecho amwerane okona alali otu watategwa no akamwe kirako ni akona njecho athiete gururi arunje akauga ria nkomene na muno gucira ngoma cionthe tikiria ngwe mutungatiri ugetwa nkomene na gucira ngoma cionthe eni master ari mu makuma agochenga ona pasta antoma kuma agoshenga ona MP ona ngabana ona manager mane ogurutawira na mama akoruma watakutushi lakini matefa uru matefa mwene weo wena irathimo ciao Petro atafa uru nkinyane njesu achire na acha no Petro no akumweta ngoma no menya nake njesu atathaitha Petro ashire amula nenkela etalo nyambe nkabunje mane kuri magwatere Jesu agiukia etalo akethie muringoro ngeweria akebunjia agetika Petro amamia une orale yake ningona Petro agetumba ari muntu obotie muno na rira Jesu akamura ndale ngetaga nte monu gento gya korea ate kumura Jesu nenda kuthukire nenda urire wambera ntige tabia nthuku yakuya megate ari Jesu nembotie mwira Jesu muri abotu lakini mutenda kuthabo Jesu endaga na Jesu atamuthaitha athira babunjia ndo mabonoka muno agicethera njambe mamiau engere mbotu muno inge ere mbotu muno kaia acha mira no kubota bota adirenge ambia kubunja bale chamaki jiagete au no abo Petro achokira kubira neti chamaki kena uma luto chamaki ategire atena Jesu thikiria ngula weo okondikereria ata no kauri apasta ogachoka nabo no gichoko kegwal munyamaru muno kule ntomagenda kama kanua mantoma mathuku kanithani makaula magicenganaga mara mange makeru makanitha guthi mange makiagia makwenda mathiulukaga na ekia mwisho no nkinya magashwa pastor no nkinya magashwa
mange wirani magachenga ganene mao we uchenga muneno waku no the transfer lakini kia mwisho ugacoka kumutureria maru nuntu kuria tomatera akwirwa thikiria nkwire no nginya witikire kwatheka nuntu ako Petro kuria kwatheka alarire riani na atona gintu the nuntu akuria kwathekera muciari yuthi mwione mukombegua ntuko ino imwana cia thomaite kwenda kuthikiriria aciari kimwana ne kiaria kithungu kimonimani kithungu elwa tiga metugo eno ate kwigua elwa tiga matoma mwana mwale ate kwigua elwa tiga kwigwikira tiga ekarao ate kwigua lakini ndaki ya mwisho agishoka ni eshoka e murwaru nontu akoya kuthikiriria na nontu akoya kwathika nimena nkwire atiri we unthikiriretie we unweo uregete kwamukira irathimo ciaku nontu tanetekera mauntu maku kubirira mutungatiri utaletekera kuthikira mutungatiri amabirira Ngai utalwetekera kurute jijo ciaku cia kumi kanithani utalwetekera kulungama na wira wa Ngai ugatura na thina nginya muthenya uria ugetekia uthie kanithani uboerwe nginya muthenya uria ugaruta into ciaku thiini wa kanitha kule muntu muka etagwa muntu muka wa Jerepathi ali na mugate aina maguta na mutu akuruga muthenya umwe mugate ya Ngai etagwa Elijah ikithie kimwira mandiko ni mauga mutu waruga kwa na nko ithatu koguo gaika mutu kanini muno Elijah akithia kira muntu mukore atiri nimenda ondukire mugate wa mbere na mandiko ni mauga atiri mutu waru akuruga muthenya umwe mukona kana kae makena kuwa matai na kirigiro kingi kamutuko niko gaikirigiro Ngai wa Israeli ate kamutuko gaikuruga makena kuwa lakini Elijah atamegura kia wathira meratiri leteni kamugate ka mbere taritha Elijah muthuri wina mbwe kiongo ekarite au abe kamugate ka mbere na nikamuka ote muthuri mutu muka mujane ote muthuri na kemuko ari ani atiketie Ngai abai akena kamugate akena nenkele Elijah ni amwira mugate wa mbere ni wa kale ni wa kuna kana gaku muko bai ake umiriria ni gwitikia Ngai akanenkele Elijah kamugate Elijah tikabothie kurikia menda gwitiria muko kumau Elijah kina thima muko mandiko ni mauga atiri maguta mau matathira maguta mau matumirwo nginya urale athira anto kama gena kwa muko kugira maguta thikiria nkwire muko uyu atare tankalari na ndugate ya Ngai lakini anto matwe namo thiini wa nyombe ya Ngai melwa merutere Ngai makambia kunegena melwa matethia thini makambia kunegena melwa matethia tori mao makambia kunegena na nikyo gitumite mathina mengi ba thikiria nkwire ikabwino cyatikaria 12 cianengelo kabeshe kakebirira aciari make nonto nimo marutete na niko giatuma ukona Petro akurakara nonto kabeshe noko kanengelo amegate Petro akagwa no buri kunengelwa akanengelo atana ni mwei nimenda kuboya ne we uthikiriretie we murwaru we ubiacha cia kuigwete nonto akora gweta Jeshu kanko boere ambata TV yaku ya weru bare ore TV no imiambate nkoboere Ngai antuma mankoboera marwarite Ngai ndamatuma kwa pasta mao na maboero mabole na nyuna ni na maboyanea Jehova onako maike tandani maukele umadi ndatuma malaika wakobora ama na mandeni mandikiriretie mandeni meshuletie Ngai manengele mbesha tabula wanengele kabesha kaka achari make magetonga wana monja uba maririkane tabula Petro wa maririkane madire maumarebe Ngai wakwa wao ndiketote mubonoku chokera chuko ino nyume yakwa uga mwathani wakwa ngocho mbonokie kumo munthi ngocho kwenda kanithani ntekwenda shetani nengwenda mwathani mbonokie kumo munthi nkobonoka na ntechokera mebia ringi andika rito yakwa ebuguni la moyo kenda lugacha ukangaira moyo thini wetu Yesu Kristo ndabande tigia uga amen nenda kanisani ukafanyia Mungu kazi